Ndabashubuje banywanyi bagaseke k'amakuru mu karere mbere yo gupfundura akamubwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy yatangaje ko avuganye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu gushima intambwe yatewe y'amasezerano y'amahoro hagati yarwo na Kongo Kinshasa no gushimangira ko bikenewe ko ashyirwa mu bikorwa n'impande zose. David Lammy yavuze ko amasezerano y'amahoro hamwe n'ibiganiro hagati ya Kongo M23 muri Qatar bitanga amahirwe ku mahoro arambye n'iterambere mu karere. Mu kwezi kwa Gashyantare umwaka Lammy yagiye Kinshasa n'i Kigali mu Rwanda abona n'abakuru b'ibihugu byombi ku muhati w'Ubwongereza wo gushakisha amahoro. Muri uko kwezi Ubwongereza bwari bwatangaje urutonde rw'ibihano bugiye gufatira u Rwanda mu gihe hadatewe intambwe igaragara mu byo busaba harimo kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Perezida Kagame aherutse kuvuga ko ibindi bihugu byagereje gushakira igisubizo amakimbirane, ashima ko ubutegetsi bwa Perezida Trump bwagize icyo bugeraho. Kagame kandi yavuze ko bimwe mu bihugu byari byarahagaritse inkunga bitera u Rwanda byatangiye kuyisubizaho, ntiyavuze niba Ubwongereza burimo. Ubutumwa Minisitiri Lammy yashyize ku rubuga rwa X bwakurikiye itangazo ry'akanama gashinzwe umutekano ku isi mu muryango w'Abibumbye Loni katangaje ko kishimiye intambwe yatewe yari amasezerano y'amahoro. Aka kanama kasabye Kongo n'u Rwanda kubahiriza ibisabwa n'ibyo bemeye muri aya masezerano harimo n'ibireba MONUSCO n'umwanzuro w'2023 wako kanama Koloni wafashwe muri Gashyantare umwaka. Uwo mwanzuro urimo ko ku kanama gategetse M23 guhagarika kukanya imirwano no kuva muri Goma, Bukavu n'ibindi bice byose igenzura. Gasaba ingabo z'u Rwanda guhagarika gufasha M23 no kuva kukanya ku butaka bwa Kongo nta bindi bisabwe. Kamaganye ubufasha igisirikare cya Kongo ry'imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko FDLR kandi kasabye guhagarika ubwo bufasha no kwihutira gushyira mu ngiro ibyo Kongo yemeje byo gusenya umutwe. Kasabye cyane Kongo n'u Rwanda gusubira byihutirwa mu biganiro bya diplomasi byo kugera ku mahoro arambye. Uwo mwanzuro kandi wasabye impande zombi kwemera ko ingabo za MONUSCO zikomeza akazi kazo kugorora amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa ubutegetsi bwa Kigali na Kinshasa bwombi bwagiye bugaragaza ko uwo mutwe w'ingabo za Loni nta musaruro ufatika zitanga, mu gihe umuhate w'ubutegetsi bwa Trump n'ubwa Qatar ukomeje gushimwa. Byitezwe ko ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa bahuri Washington nk'intambwe ya nyuma yo gushimangira ariya masezerano. Kuwa gatatu Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko atekereza ko mu byumweru bike biri imbere bazaza gusinya ku masezerano ya nyuma y'amahoro. Trump asubiramo kenshi ko baje kugeza ibihugu ku mahoro, avuga ko byari bimaze imyaka 30 birwana ko yari intambara ndende y'inkundura. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko gusinya amasezerano y'amahoro ari intambwe ikomeye, ariko ko gikomeye kurushaho ari ukubyubahiriza kuko ari amasezerano yasinywe mbere ntiyubahirizwe. Ubu benshi biteze kureba ikirwa mu bikorwa rya Washington n'ayandi ashobora kugirwa hagati ya Kinshasa n'M23 mu biganiro birimo kubera Doha muri Qatar. Ibiganiro byo mu kwezi gushize byaranzwe no kubera mu ibanga. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunduriye muri Uganda. Abakoresha imbuga nkoranyambaga muri Uganda baravumira kugahera umuturage usanzwe ukora akazi ko gutwika amatafari wahuye na Perezida Museveni nta mwaka ikintu yaheraho yiteza imbere, kandi abantu benshi bahora bashaka guhura n'umukuru w'igihugu aya mahirwe bakayabura. Kuwa kabiri Perezida Museveni wari mu ruzinduko rwo gusuzuma uko imishinga y'iterambere yegerejwe abaturage bavanye mu bukene yari mu karere ka Wakiso. Ageze ku muhanda wa Kiso Sentema yahagaze bitunguranye gusuhuza umuturage wari mu kirombe cy'amatafari wegereye itanura, baraganira nibura iminota 2 mu mashusho ibiro bya Perezida Museveni byashyize hanze. Umukuru w'igihugu yumvikana bazi uyu muturage niba mu matafari atwikaraye, undi amusubiza ko ataraye ari umunyakiraka ndetse akamutungira n'urutoki ku mukoresho yo hakurya aho. Perezida Museveni yongera kumaza arimo mu kazi kagenda amubwira ko ku munsi ahembwa 20 by'amashiringi ku buryo mu kwezi ashobora kubona 600 by'amashiringi. Nyuma y'ayo mashusho akwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga, Abanya-Uganda bagaye umuturage wagize amahirwe y'imboneka rimwe akayapfusha ubusa, bakibaza ukuntu azakirabura n'ushobora kugukiza ku kanya ntamenye kuba yanamusaba igishoro akikorera akareka kuba umupagasi w'abandi. Hari abandi benshi bavuze ko amahirwe yapfushije ubusa azabyicuza kuko bishoboka ko n'ahandi ntazongera guhura na Perezida Museveni ngo amuganyire ubukene bwe. Ntibizwi neza niba hari ikintu Perezida Museveni yageneye umuturage cyangwa se arategereje ko amusaba undi akabura ubwenge nk'uko Abanya-Uganda babivuze. Hari bake cyane bavuze ko umuturage afite umutima mwiza wo kunyurwa, ngo ubundi ntabwo ari itegeko ko umuntu wese uhuye na Perezida ikintu cyihutirwa ari ukumusaba. Nasimbukiye mu Burundi, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe abaturage baturiye imipaka y'u Burundi n'u Rwanda mu makomine ya Bugabira, Ntega na Busoni, hahoze mu ntara ya Kirundo ndetse na Nyamurenza, hahoze mu ntara ya Ngozi, barera kwarika ndetse ngo bari mu bukene butigeze bubaho kuko babuze ubw'inyagamburo nta wemerewe kuza mu Rwanda. Ikinyamakuru SOS Mineke yavuze ko abaturage bavuga ko kuva imipaka yafungwa bicira isazi mu jisho kuko ba mu bukene bukabije kandi budashira. Abahaye ubuhamya ikinyamakuru bavuze ko abenshi inzara bamereye nabi kuko mbere bajyaga bazana inkoko mu Rwanda bakarangura imyenda bakabona udufaranga mu gihugu cyabo, none ngo byarahagaze abenshi ntibagira icyo kurya. Abaturage bavuze ko batinya kuza mu Rwanda kuko abategetsi babo uwo bafasha ageze ku mupaka buri rurengero, cyane cyane nk'abajyaga baza guca inshuro mu Rwanda. Abarundi bavuze ko mbere bajyaga baza guhingira amafaranga mu Rwanda cyane ko haba ari hejuru yabo, none abana bataye amashuri kubera ubukene.
abo baturage bavuze ko nk'abantu badakora politiki badakwiye kuzira ibibazo bya politiki hagati y'ibihugu byose, bagasaba ubutegetsi bwabo gufungura imipaka ubuzima bukagaruka. Kuva mu kwezi kwa mbere umwaka ushize umubano wa Kigali na Gitega wajemo agatatu Burundi bufunga imipaka, ndetse bivuga ko butazayifungura Kigali itabaye bagerageje gutembagaza ubutegetsi 2015. U Rwanda narwo rumaze iminsi rushinja Burundi kuvuga ku mugaragaro ko bushaka gutera inkunga bashaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda, ibigaragaza ko aba baturage bashobora kuba bagifite igihe kinini muri ubwo buzima buvuga ko bugoye kubera ifungwa ry'uyu mupaka. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika bazi ko Perezida William Ruto yategetse abapolisi kurasa amaguru abantu bose bigaragambye bakangiza imitungo y'abaturage, harimo gusura abacuruzi aho baba banyura. Uyu mutegetsi yavuze ko umuntu wese uzajya agaragaza imyitwarire nk'ingi yakwiye kugerezwa ku kaguru agakomeretswa akazajyanwa mu bucamanza kubazwa mu mabi yihaye. Muri Kenya hamaze iminsi imyigaragambyo abapolisi bagashinjwa gukoresha imbaraga z'umurengera bayihosha, hamwe banarasa abantu mu cyico bakabica. Hari imyigaragambyo ya tariki 7 Nyakanga buri mwaka hagamije gushyira igitutu kuri leta mu kubariza uburenganzira bw'abakozi n'ibindi byifuzo by'abaturage muri politike. Yatangiye bwa mbere tariki 7 Nyakanga muri 1990 ubwo abakozi bo muri Kenya n'imirimbanyi za demokarasi bireraga mu murwa mukuru Nairobi mu myigaragambyo yo kwamagana imiyoborere ishingiye ku ishyaka rimwe ndetse n'imibereho mibi y'abakozi. Imyigaragambyo y'uyu mwaka yari ifite ubukana buri hejuru cyane ko n'ubundi abanyakenya bamaze igihe banenga ubutegetsi bwa Perezida Ruto. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko mu guhosha imyigaragambyo polisi ikwiriye gutangira kurasa mu kaguru abigaragambya, cyane cyane abajya mu bikorwa byo gutwika amaduka. Komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu muri Kenya ivuga ko kuva imyigaragambyo yatangira hapfuye abantu 31, abarenga 100 barakomereka, mu gihe abandi barenga 500 batewe muri yombi. Cyakora polisi ya Kenya ivuga ko hapfuye abantu 11. Perezida William Ruto yavuze ko abantu bose bagerageza gusenya ibikorwa remezo nk'abatwika akorera abapolisi bamaze gukora ibikorwa by'iterabwoba ngo bakwiye kurwanwa hakoreshejwe imbaraga z'umurengera, kuko ntawe uzemera ko igihugu gihinduka umusaka. Uyu mukuru w'igihugu yanahaye gasopo abantu bose birirwa baririmba kumukura ku butegetsi imbere y'amatora ari imbere, ko ibyo bamaze igihe bihishemo birambiranye agiye gukoresha imbaraga ahabwa n'amategeko. Perezida Ruto yavuze ko ibyo bamukora ari agasuzuguro, kuko ibyo bigira byo kwirwa bamusaba kwegura bakajyana abantu mu myigaragambyo ku butegetsi bwabanje n'ababikinishaga ngo nawe araje abereke ko ari perezida. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfurikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika manitswe ari amakuru akomeje gucicikana muri Kongo Kinshasa avuga ko muri iki gihugu hababurijwemo Kudeta yari tugunije Jean Christian Chiwewe Songesa. Chiwewe asanzwe ari umujyanama mukuru mu bya gisirikare wa Perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi. Ni inshingano yahawe nyuma yo gukora izindi zirimo kuba umugaba mukuru w'ingabo za Kongo no kuyobora umutwe w'ingabo zirinda Tshisekedi. Amakuru avuga ko umugoroba ku wa gatatu Chiwewe yafungiwe mu rugo, ndetse urugo rwari rwagutswe n'abasirikare benshi. Ntacyo leta ya Kongo cyangwa igisirikare baravuga kuri aya makuru, gusa bivuga kuri General yafungiwe nyuma y'uko umugambi wo ku butegetsi yari amaze gutegura uburijwe mu nama y'umutekano mu gihugu. General Chiwewe bivuga ko yafungiwe mu rugo nyuma y'amasaha make abandi basirikare babiri bakuru hafi y'abatawe muri yombi. Abatawe muri yombi barimo General Major Maurice Nyembo wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya General Chiwewe mu gihe yari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, na Lieutenant Colonel Adel Mwiza ushinzwe umutekano wa Chiwewe by'umwihariko. Major General Nyembo na Lieutenant Colonel Mwiza bafashwe mu gitondo cyo kuwa gatatu, gusa ibyo bakurikiranyweho ntabwo biramenyekana. Amakuru yitabwa muri yombi rya ofisi yakurikirana avuga ko General Chiwewe yashwanye na General Jean Claude Kabeya saa 8 z'urukerera ubwo bari ku biro by'inama y'igihugu y'umutekano. Byavuga ko nyuma yo gushwana General Chiwewe yagumye ku biro by'inama y'igihugu y'umutekano kugeza bukeye, gusa icyo bapfuye nacyo ntabwo kiramenyekana. General yabaye bamwe mu bizerwa ba Perezida wa Kongo ubwo yajyaga ku butegetsi 2019, nawe yari yatawe muri yombi tariki ya 13 z'ukwezi kwa Kamena uyu mwaka. Banitswe mu za leta ya Kongo ndetse n'iza M23 zasubiye mu biganiro bigamije kurangiza intambara bibahuje muri Katari. Amakuru yavuze ko inyeshyamba zihagarariwe na Benjamin Bonima usanzwe ari umunyamabanga wa M23, ariko amakuru avuga ko yaba ari we minisitiri w'intebe w'iri huriro nk'uko uze mu makuru yabyongoreye radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Iki cyiciro gishya cy'imishyikirano kije nyuma y'ibyumweru bibiri nyuma yo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro Washington hagati ya Kinshasa na Kigali, kandi mu gihe umwuka utifashe neza ku kibuga cy'imirwano, ariko bunzi ngo baracyafite ibyiringiro. Intumwa za leta ya Kongo n'iza M23 zagizwe muri Katari agomba gukomereza imikirano yatangiye amezi menshi ashize. Ku ruhande rwa Kinshasa abagize intumwa yohereza bakomeje kugirwa ibanga. Icyakora amasoko menshi yemeza ko arimo abagize uruhare mu gushyira umukono ku masezerano y'amahoro ya Washington. Umwe wa diplomate wegereye dosiye ubona ko ari icyiciro cy'ingenzi, agasobanura ko kugera ku ntego kwacyo kuzaterwa n'uko impande zombi zubahiriza ibyo ziyemeje, ari byo guhagarika imirwano, kurekura imfungwa n'ibindi. Ni muri urwo rwego Amerika na Katari barimo gushyiraho igitutu cyihariye muri ubu buhuza, dore mu bufatanye bwa hafi n'abafatanyabikorwa mu karere kugira ngo hagaragare uruhare rwa Afurika, ngo nta mpamvu yo kwitisha amahirwe yo gukemura iki kibazo. Umwe wa diplomate wakorera muri Afurika hagati yavuze ko Katari idashaka kunanirwa. Ubufatanye bugamije kwemeza ko ibikorwa byose birira ku ntego imwe, amahoro arambye kandi yuzuye nk'uko bisabwa n'imiryango itegamiye kuri leta. Nubwo bimeze gutya ariko ku kibuga cy'imirwano impande zombi ziracyarebana n'ingwe. Bivuga ko M23 bakwitegereje ko hashyirwa ingamba zo kubaka icyizere mbere yo kujya kure mu mishyikirano. Uyu mutwe
bakomeje gushinja leta ya Kinshasa kugaragaza ubushake bwo gukomeza intambara irunda abasirikare n'ibikoresho hafi y'ibice ugenzura, mu gihe ku rundi ruhande ivuga ko ishyigikiye ibiganiro by'amahoro. Hanze mabwire ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Urusiya bwagabye igitero kinini cy'indege nto z'intambara zitajya mu pilote cyangwa se drones ku murwa mukuru Kiev mu ijoro ryakeye, cyishe abantu nibura 2 naho abandi 16 barakomereka. Zelensky yongeyeho ko icyo gitero cyakoreshejwe misile 18 za drone zigera hafi kuri 400, ahanini cyari kigambiriye umurwa mukuru. Abategetsi b'i Kiev bavuze ko ibisigazwa bya drone byaguye ku gisenge cy'inyubako yo kubamo iri mu karere ka Chevronivtsi kari rwagati muri uwo mujyi, ndetse ko imiriro yatse mu bice binyuranye by'umujyi. Amashusho yatangaje ku mbuga nkoranyambaga kuri ubu ngubu ataragenzwa n'ibitangazamakuru aragaragaza ibituruka mu kirere nijoro, mu gihe amatsinda y'ubwirinzi bw'ikirere yatangiraga gusubiza inyuma icyo gitero. Minisitiri w'ingabo wa Ukraine yanaburiye ko hari inkeke y'igitero cya misile zo mu bwoko bwa balistike. Mu ijoro ryo kuwa kabiri Ukraine yatangaje ko yagabweho n'Urusiya igitero cya mbere kinini cyane cyo mu kirere, nyuma y'uko drone 728 na misile 13 zo mu bwoko bwa cruise cyangwa se balistike zirashe mu mijyi inyuranye cyo mu gihugu mu byiciro byinshi. Mu masaha mu gitondo cya kare kuwa kane ubutegetsi bwa gisirikare bwa Kiev bwatangaje ko habaye ibitero bya drone by'Uburusiya mu turere dutandatu two muri uwo mujyi. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram, umukuru w'ubwo butegetsi bwa Kiev Timur Tachenko yavuze ati inyubako zo kubamo, ibinyabiziga, inzu zo kubikamo ibintu, inyubako z'ibiro n'inyubako zitari zo kubamo zirimo gushya. Nyuma yaho yongeye ati baje ko twapfuje abantu 2, abantu bishwe n'Abarusiya. Iki ni igihombo gikomeye. Mu karere ka Podilsk ko muri Kiev ikigo nderabuzima cy'ubuvuzi bw'ibanze cyashenywe hafi burundu, nk'uko meya wa Kiev Vitali Klitschko yabivuze. Abatuye muri uwo mujyi bashishikarijwe kugira ahantu ho kwikinga kugeza impuruzi ziburira ku bitero byo mu kirere irekeye aho ngaho kuvuga, ndetse bagafunga amadirishya igihe baba basubiye mu ngo zabo kuko hari umwotsi mwinshi cyane i Kiev. Mu ijoro ryakeye igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere cyatangaje ko ari inkeke y'ibitero bya drone by'Urusiya mu turere twinshi. Ntibyahise bisobanuka niba ari abantu bakomeretse cyangwa se bishwe hanze y'umurwa mukuru Kiev. Igisirikare cy'Urusiya ntacyo cyari cyatangaza kuri icyo gitero gishya cyatangajwe. Hanyuma urwego rwa Ukraine rukora ubutabazi bwihuse mu ijoro ryo kuwa gatatu rwavuze ko abantu 3 biciwe mu gitero cyo mu kirere Urusiya bwagabye mu mujyi wa Konstantinivka wegereye ku murongo w'imbere w'urugamba muri Burasirazuba bwa Ukraine. Mu ijoro ryo kuwa gatatu nta makuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko Amerika yasubukuye kohereza Ukraine intwaro zimwe na zimwe nyuma y'iminsi yari ishize Amerika ihagaritse kohereza Ukraine intwaro zimwe na zimwe z'ingenzi z'ubwirinzi bwo mu kirere. Iki gitero gishya kibaye nyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump avuze ko arimo kurambirwa kurushaho kubera Perezida w'Urusiya Vladimir Putin. Kuwa kabiri Trump yabwiye abanyamakuru ati Putin atuzana ubucucu bwinshi cyane, niba mushaka kumenya ukuri buri gihe cyose twitwaraho neza cyane, ariko bigaragara ko ibyo birangira ntacyo bivuze. Dmitry Peskov umugizi w'ibiro bya Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yavuze ko Urusiya butuje cyane kuri ibi. Ati uburyo Trump avuga mu rusange bukakaye cyane, aha ndavuga imvugo akoresha. Aba bategetsi bombi bamaze igihe baganira ku buryo buhoraho, ariko kugeza ubu bananiwe kubibyaza ingamba zifatika ziganisha ku bwayange muri Ukraine, ikintu Trump yigeze avuga ko ari gushobora kugeraho mu munsi umwe gusa. Kuva yasubira ku butegetsi muri Mutarama uyu mwaka, Trump yakomeje gukangisha ko azafata ibihano mu Burusiya, ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe arabufatira. Kuwa kane biteganyijwe ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio azagura na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov iruhande rw'inama ibera muri Malaysia. Putin yagabye igitero gisesuye kuri Ukraine muri Gashyantare muri 2022.